Ki te tākoro mamau i nei, ko Te Raukura Hawke no Ngāpuhi me Ngāti Whātua Ōrākei. Ka tuki ki tana hoapana o tana tīma ōmua mo te whakataetai Toa Kaimamau. He tau whāinga nui tēnei mā te ohu o Warrior Wrestling. Ai haere tō mātou karere Michael Cugley kia Hawke. I aia e whakangungu wana mo tēnei whakataetai. Te ko miti tanga o te hā kina ki te ngahau. Ko te raukura e kia nei ko T Hawke e whakarite ana mo tāna whawhai nunui rawa. It's going to be a spectacle. We've been waiting for this for so long. It's just two best pros going in it, gunning for it, and at the end of the day, trying to be the best in the world, or best in Aotearoa, and hold that Toa Kaimamau Championship. I tā tātou ki te ngā whakamutunga i a te raukura, i rongo ia koia ka tū ki te whawhai matua o te hui ngā Aotearoa Showdown. A ka nui te mamau o te ngākau. Ko ki i ngā rā o nehe, ko māwatahi ngā hoa pūmau, i roto i enei āhuatanga, mai te rā tuatahi, i timata māua i te taima o rite, ki tō mātou child, mai te rā puta noa ki enei rā. We've always been so close. He pī ki whara a Jamie tangata e se no hāmua, neke atu i te tahi rau toru te kaukiro krāmu te nui, a kua tino rongonui ia mo tōna ngoi me tōna kaha. Ko wai atu i tōna hoa whawhaitaki rua, hei tūraki i aia. Having a good time and doing so well. I've taken the learnings of all 7 years that I've been with him. I know what gets under his skin. I know the things that he doesn't like. I know a couple of his nitty-gritty injuries that I might be able to pull off. So yeah, if there was a guy to finally dethrone this fella that is so widely regarded as the best in Aotearoa, it will be me. Hei tā Hawke e hara ia i te tangata e matapaetia ana katoa, engari e kore te ahi kāpura i aia e roku i tēnā. I say that he's probably the biggest, the strongest in New Zealand, but I wouldn't say without a second thought that I'm not the fastest in New Zealand. So it is speed versus power. And then if I play the cards right, then hopefully speed comes out with the victory. Hei te kaumatahi o Noema tuki ai te tokorua nei ki takapuna i te whawhai e kia nei ko te pakanga nui tai ore o te tau. Michael Cugley, te ao marama.